Ad-darsu tsalitsa asyar, aqsamul haqiqah. So pimbarang manu haqiqah. Wal haqiqatu yanqasimu ila thalathati aqsam. Na so haqiqah na dalawa qismian. Ikaysa na haqiqah lugawiyah, ikadua na haqiqah syar'iyyah, ikatlo na haqiqah urfiyyah. So haqiqah lugawiyah hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi al-lughah. Kas-salati fahiya fi al-lughati ad-du'a'u kama fi qawlihi ta'ala wa salli 'alaihim. So haqiqah lugawiyah naginan so kausara sa gengko to lafdh siko ini betadrun a makna si sa lughah. Igiraa sing kainusar ko makna niyan sa lughah nagito betuan sa haqiqah lugawiyah. Ibarat na so kalima asala. Nanto na haqiqah lugawiyah niyan ad-du'a. Nawayay manang kau na du'a siko sala makna dalik ayanip manang kau na haqiqah lugawiyah. Uy sir kanto na haqiqah lugawiyah gyang kanan asala tika ad-du'a. Kapang ni ibarat nagyang kota ketero Allah wa salli 'alaihim. Okay. Ikadua na haqiqah syar'iyyah. Ayamana niyan na hiya al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Apego sa rasagyang kota lafdh tiko ini betadrun ang makna niyan sisa syara', sisa agama. Lagi do sambayang. Naigira si inusar sa syara' na yamap mamana niyan na ito na tunay haqiqah syar'iyyah usala at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi af'alin wa aqwalin awwaluha at-takbiru wa akhiruha at-taslimu ala sifatil makhsusah. Lagi na ni makna sala sa syar'iyyah, sa syara'. Lagi na so kasimbang ku Allah sanggulalan sa mga galbakan lagu mga katero aya paganay niyan na takbiratul ihram aya kulimpusan niyan na kasalam ala sifatil makhsusah sagyang ko ta mga sifa makhsusah. Haqiqah urfiyah nasumana niyan pansya sa urf na hiya lafdhu ayabtaru na haqiqah urfiyah na hiya lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil urfi. Diyan ko to kapagusara siko lafdh siko ini betadru na makna si sa urf. Igira na adna mga kalima na so kalima na adna ay ibebetadrun o mga tao ang makna sa diyan ko to adarpa. Ay gira inusariran agyan ko to lafdh diyan ko to kalima na adna mapipikiriran ron ang makna sa ikiran ata'arafu alaiha mimbalud na urfiran akna begitu makna niyan sisa lughah. Kana begitu makna niyan sisa lughah. Wal haqiqatul urfiyyatu hiya naw'an. Dua ka klase so haqiqah urfiyah. Ikaysa na urfiyyatun 'ammah wa hiya ma ta'arafa alayhi 'ammatu ahli al-'urf. Kalafdhid dabbah fahiya fil lughati ismun likulli ma yadubbu 'ala al-ard ghayra anna al-'urfa khassasahu bidh-dhawatil arba'ah. Yang ko to dabba na waya pagilain ka na makna niyan si saluga na aya makna niyan si saluga na langwan agi pananap sa liyaw alupa na betul sa dabba si saluga ugaid na siya sa urf na aya makna niyan ta'araf alaihi nas na aya buat betulan sa dabba na langwan apat timani ai. Lagi itu betulan sa dabba siya sa urf. Urf am. Nasumano na pirati mam si ai. Makas masyak kau baka makaili sa mano kapati ai. So kamar na kana ba ai? Okay. Ibarat na karabaw napati ay nasulit sa betul sa dabba. Ito napan sapi, kuda, kambing, ya sabutan. Urfiyah khasa
Nagyang ko tua urf akhas bu. Sagyang ko tua mga isa ka sa gurumpong. Ibarat yan, nagyang ko tua lafad al-jazm. Nasisalugan na ayaman amana, al-jazm na al-qatu'. Bimana nagyang ko tua putol, potok, sigurado din. Di nabungkan dua-dua. Nagito betuan sa al-jazm. Sisa luga. Ugid na guusara o mga pananaho. So jazm na kanabaya mapipikiran na al-qata'. Ugid na sisa urfiran na so jazm na aya basta usar niran so jazm na so mga pananaho na aya mapipikiriran ro na naw'un min al-i'rab. Patay. Sir kira na patay, kenapa qata'? Patay ang mapipikiriran nun. Gito'y urfun nahwiyin sisa jazm. Napagusar niran so jazm sisa i'rab. Nagitip tero na urf khas, nagyang ko to urf, akialayaman, akapagusarairan, siku kalima, ulin na siku lafad, asikiran buwa, grupo, nagitip tero na urf khas. Namya kada-kada laumani grupo na adna mga urf khas bukira. Ad-darsu ar-rabi'a ashar. Aqsamul majaz. Supman supin barangaw, majaz. Aqsamul majaz na piratiman, patiman. Ikaisa na majaz biziyada. Ikadua na majazun bin nuqsan. Ikatalo na majazun bin naql. Ikapat na majazun bil isti'arah. Untunay majazun biziyada kama fi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi syai'un. Wal kaf, so kaf saging na kamithlihi na zaida li tawkidi nafyil mithl. Zaida buanan ini umam buanan kay nuntunay bali diyan li tawkidi nafyil mithl ka ipembeger saging koto akia nafi kia pakada saging koto lagi du Allah. Ma'na dhalik ayamana laysa kamithlihi syai' na didin alagid wallah asyaibu. Pimbegran naging kota kia nafi. Sa didin talaga lagi du Allah. Pimbegran naging kota kia nafi kia pakada o lagi du Allah. Sa did na benar. Sandeta no miyakwa agiang kota did na benar. Ndeta no miyapa ndeta no to siabut. Ndeta no to miyakwa saging kota kaf. Aya abali agiang kanan akaf sa kamithlihi na lit tawkid. Tawkid na fil mithl. Okay. Walau lam takun zaidatan lakanat bima'na mithl. Na upama buka sukafsan na kenaba zaida ka asliyasan kenaba ini pagumang ka original san na ayam apmananya na mithl. Na gupun makapmana sa mithl. Na ayaka ke ibarat na laysa mithluhu laysa mithlu mithlihi. Gingo to akafa na kenaba zaida na ayam apmananya na mithl. Na ayamananya na laysa mithlu mithlihi syai'. Da alagid ulagidian. Nagito yung mapmanan yan. Da alagid ulagidian. Nagupun aya mapmanan yan na da alagid ulagidian. Namya pinasa suma'na batil. Kaayam ya isbat ka naso lagidian. Sa lagid bupitero ka ada lagid ulagidian na ayam ya pamanan yan na adna lagid wallah. Sebutan niya? Kailaman, o gumiro ka, laysa mithlu mithlihi, da alagid ulagid yan. Ma'na dhalika, adna lagid wallah. Nasulagid wallah, nagito'y da lagid yan. Namya binasa suma'na. Nagito'y sabab, agyanan akafsan sa kamithlihi, na zaidabu. Kenaba? Asliyang kaino, kagupong kenaba zaida, na ayam apma na ukafsan na mithl. Laisa mithlu mithlihi na kabinasa suma'na kaya mapmanan yan nada alagid ulagid yan namya isbat kaso lagid wallah subhanallah na sa kanyang panikiabagran kapan kas kanyang panida lagi do da alagid yan subhanallah napiligro gitu mapmanan yan sama no to nagito ipmutun sa magyazun biziyada magyaz bu agito kamithlihi. Aya mana o aya bali ya betaja naging qotwa zaida na lit tawkid aya makmananya na dedin a
lagi dua Allah. De benar lagi dua Allah. De entah lagi dia. Kya bergeran lagi yang kota kya nafi umisl. Siapa betul tu? Okey. Eka dua nama majazun bin nuqsan. Majaz mana akap lebat nuqsan kalebat. Itu akagiana kauman. Lagi mana kalebat. Lagi yang kota kya terwalla awas alil qarya. Isain ka so qarya. Di ba kya lebatan? Okey. Ai ahl al-qarya. Ay mapipikir rona was'al ahl al-qarya. Isain ka so mga tao sa giyang kota karya. Kana ba ya pagisen ka na so karya? Kamasya ka umani pulau saro na isen ka. Umani mga pader ro sa giyang kota karya na pagisen ka. Kaisen di. Maana dhalika ay mapipikir sa was'al al-qarya na was'al ahl al-qarya. Nalibat ron nagyang kotwa ahl na kinuha ron na was'al al-qarya. Siyabot maana dhalik amagiyaz nuqsan. Kaya sabutan na to? Fa asnada su'al lil qarya wal maqsud na ahluha. Ikatalo na majaz bin naql. Majaz bin naql. Katugalin. Barat na so pura mana niyan na kuwen karo na itugalin ka sa giyang kotwa isa ka makna. Nasi rungkad pagusara. Sa majazan kalafdhil ghaid. Lagi tigin na giyang kotwa kapagusara sa lafdh ito. So ghaid na ipembetuan na sa giyang kotwa adar pa malilintad amawatan o mga tao. Aso mga Arab kumyaw na amasa na igira apsiarsiran penamber tu siran ibarat na sung siran sa amawatan karo siran penamber tu para da pakailaikiran. Nagyang kota tsungan niran adar pa ada pakailaikiran na aya angaran yan to na gait. Orian yan na kinuaro sa giyang kota original amanan yan. Na ini betul sagian kota beliau mismo si kotao. Igira number 2. Na ayah ini betul naga itu sagian kota mismo beliau berat na kumyang kan aluminium naga itu betul. Na kena begitu original lamanan yang ka ayah paka salama naga sagian kota darpa sunguan ka. Lagi tip betul sa gait. Orian yan na ini betul mismo sagian kota beliau. Igira number 2 ka. Nasabab sa tinuang kasagyang kota pakasalamanan yan, ay nitugalin kasasabala, narungkad ninusar, na aya ay betul na magyaz. Kakana bo to hakika, kaya no, kenapa siko pakasala, ini betadro naman, naka siko, ini transfer ka. Nasabab sa transfer, nanakal, na ini betul na magyazon, bin nakal.